Mugisha uremera yuko tuzosubira iwacu? Twebwe hoya nico gitekerezo cyanje jewe ku giti cyanje wowe ntabwo dufite gusubira iwacu. Yego bumwe biba bisaba ko tugwana kandi nibyo kandi dufite kuza bifite kuza igihugu bifite kuzagwanirwa kugeza abantu bumvishije akamaro kacu sibyo. Ndakoresha njewe amafaranga ndeka tuvuge gutyo Kisekedi ari hariya se kugira ngo ahindure iki, ariko ningira amafaranga nkayiwe nzamenya kugwana nawe. Reka mbivuge gutyo, ningira amafaranga nkayiwe nzamenya kugwana nkawe. Dukoresha iyi TikTok kuba twotangaza amakuru y'iwacu y'utuntu tugezeho. Ibyo byose tugomba gukoresha izi social media neza. Iyi si niyo yayihugira. Ese wa mwana w'umuhungu wewe ninda babagwanira abakobwa kurashaka ngo ari nduza kukugwanirira. Kuraga ngo isi irahagaze cyangwa iragutegereje ngo wewe uyirukire ngo ikugwanirire, ntago ariko bimeze. Umuhungu ugomba guhaguruka ukigwanirira wewe wenyine, niko isi imeze. Ejo heza h'Umurenge n'urubyiruko ubona ari cyari gikuriye kuri none. Basubira iwabo. Nta ubunyene nta musore nawe mbona wawe kora ikintu cyari cyo cyose kijanye no gusubira iwabo. Barahari. Bande. Barahari si ngombwa kuvuga amazina. Jewe ndashaka ayo mazina, ndashaka ni bande. Dushingiye kuva sinzi nimba ukurikirana ibibera iwacu. Yego ndabibona. Ujye ukurikirana ibibera Umurenge. Yego. Ni iki kiri kubavugwa kuri none? Okay. Muri rusange sibyo mu kugaruka iwacu ni zira ntambara. Kubera ndabizi uko iyi ntambara ihari ntago ari intambara y'amoko nk'uko tubivuga, ni abazungu bashatse kutuyobya baba batugwanyisha kugira ngo bagere ku ntego zabo bonyine, twebwe tutatumenya ngo nizihe. Kandi ko turabyemera twatuzana aya macakubiri y'abapfurero n'abashi n'ababembe n'abanyamurenge n'abaki. Nukubera ari bamwe baba advising aba bantu ngo turi babi, abandi bakadvising abandi ngo ni babi, tukazana gukubitwa ariko cyangwa kugwana ariko inyuma baba gaininga. Tugomba gukuraho ubwo bujiji mu mitwe yacu yo kubona ko amasaso ari yo gisubizo. Ningira amafaranga ndabizi ko azaba igisubizo cya Kongo. Niyo mpamvu turi mu buretwa, ni nkako no bivuga kugira ngo tugire ubumenyi. Ukiraho turi hano muri Kenya. Hari icyo bita Mau. Aho na basore nkawe nkanjye bishize hamwe baravuga no ubu buretwa bw'abo bazungu uvuze tubwange. Bakora icyo bita muzungu arudi Ulaya mweusi apate uhuru. Yes. Barahaguruka bararwana, abapfuye ni benshi, mu maraso yabo igihugu cyarabonetse. Mu Rwanda muri 1994 habaye genocide mu gihe bari bateganya kwica ubwoko bw'abatutsi bakabumaraho. Abasigaye bakangara bakajya mu mahanga. Bakeya bari muri Uganda bari organiza ubu nyine bayoboye igihugu. Mu gihe hariho abari nyuma y'intambara ziri iwacu, umusore w'umunyamurenge yarakwiye kujya gusama ibimuteza imbere mu mahanga. Twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Mind TV aho muherereye hose ku isi, aho bukeye tubahaye mwaramutse, namwe aho bwije tubahaye mwiriwe. Twongeye kugaruka muri bya biganiro byacu dukunze gusana ibyangiritse, aho mubona umutumirwa imbere yacu ni umusore ukiri mutoya cyangwa se umupapa. Turaza kubimenya uko tugenda tuganira, ariko kandi ni bya Mungu Etienne kandi sindi njyenyine. Iki kiganiro kizaca kuri televiziyo zibiri kuko mubimenyereye muri benshi. Nubundi kizaca kuri Jonathan TV show na Mind. Ni nkunda abantu Eric, tukaba twagarutse gusana ibyangiritse, kurebera hamwe ibitagenda ndetse n'ibigenda tukabishima Etienne. Kabisa bwana Edem Kojo. Hari benshi rero rimwe na rimwe bakunze kuvuga ngo twigize hage bazakoresha iriye terme. Twigize ibinani se cyangwa twigize iki? Oya ngo abantu bakosora cyane. Ariko ni byiza gukosora iyo ibintu bitagenda n'ubundi bibereho kugira ngo bikosorwe, kandi ibigenda bibereho kugira ngo abantu babishime. Kandi ibyo ari byo byose hari n'ibiganiro twigeze gukora dushima cyane ababikora neza baza bashimwa cyane, abakora nabi nabo tubanenge ari uburyo bwo kubakosora kugira ngo tubakubita akanyafu babashe kwikubita agace ibintu babishire ku murongo.
sawa rero turi kumwe n'umutumirwa imbere yacu kuko bisanzwe reka tuguhe ikaze kandi tubwire n'abadukurikirana ubaye utarakanda subscribe banza ukande hariya hanyuma tuze kubana muri iki kiganiro ndagira ngo nibyo byiza subscribe ntisaba amafaranga ahubwo n'ubushake dore ko abenshi ubu ngubu wifi byarahendutse umuntu wese muzi afite wifi n'udafite wifi yagura MB ugasanga nta n'amayinite itwara nta bando zitwara gukandaho ni ubuntu ni ukuduteza imbere no kugira ngo kandi ajye akurikirana ibiganiro abakunzi bacu nimba bararebye komantere baravuze ngo courage nyamara benshi baduhaye courage kugira ngo kuba barabishimye kandi natwe twishimira abantu batugana badutera inkunga muri ubwo buryo niyo nkunga ya mbere sawa reka rero tubwire umutumirwa wacu uze kutwibwira kugira ngo abadukurikirana baze kumenya uri muntu ki hanyuma n'abakurikirana iki kiganiro tugiye kugira turaza kwibanda cyane cyane ku basore tuze kureba uruhare rw'urubyiruko kuri none uruhare rw'urubyiruko bari bakwiye gukora iki bahugiye mu biki kubera ko akiri umusore muto nawe araza kudusangiza iby'urubyiruko cyane cyane ahari cyangwa se gukurikirana hirya no hino ku isi bari mu biki ikindi kandi ni iki bari bakwiye kuba bakora kugira ngo turebe byenda bitagenda tuze kureba uburyo bumwe cyangwa ubundi twabisana ariko reka tugusabe ubanze wibwira abadukurikirana murakoze cyane amazina ni Mugisha Eric aho ndi umuhungu w'umugorora w'umunyamushaka nkaba umwishwa w'abanyabyinshi b'abagigi nkaba ndi umunyeshuri St Paul University ahangaha muri Kenya nkaba naniga business cyangwa ibyashara mu rurimi rw'iwacu mpugiye cyane ni ubudandazi mpugiye cyane mu kintu cy'icyongereza twita ngo ni marketing cyangwa kumenyesha ibintu bihari cyangwa ni ukugurisha muri make niyo bita marketing kwigurisha ni nabyo twadukora reka rero Mugisha tuguhe ikaze muri iki kiganiro kandi ugize neza urivuze ndetse uvuga n'ibyo wiga ariho nza guhera urubyiruko rwinshi kuri none cyane cyane muri Kenya ariko si honyine ndetse no mu mahanga kubagiye hakurya y'amazi magari twumva ko urubyiruko ruri mu mashuri ubu nyine si benshi cyane cyane kuri ibi bihugu twahungiyemo bafite byinshi bagiye bahugiramo wowe ukiri aho kuba byenda utarirutse muri ibi byo gupagasa ushaka ubuzima ukaba ukiri mu ishuri wowe wabishoboye gute gupagasa twese nta kitubuza twese gupagasa umwaka ushize wose ntabwo nari ndi ku ishuri nari nicaye cyangwa ntabwo nari nicaye yego nari mfite akazi kanyishuriraga inzu kanyishuriraga ibiryo nta kitubuza kupagasa nta ishuri ubu nyine mu bihe tugezemo ishuri ntabwo ari yanzu tusigaye tujamo ya buri munsi ngo turagiye ngo turicaye ngo umwarimu karavuga twese ko turumva biratandukanye cyane yego niryo ndimo ariko isi yabaye ntoya kandi muri izi tekinoloji turimo isi yabaye ntoya ushobora kwiga buri kintu icyo ari cyo cyose unyuze kuri YouTube ukagira ubuhanga runaka kwiga ntabwo bihagarara ariko ntitubuhigure cyane ngo kubera ngo ntagiye ku ishuri ngo aricyo gutera kutiga cyangwa kutagira ubumenyi YouTube zirahari icyo umwarimu yakwigisha muri class nicyo kiri kuri YouTube ninda baba bakwigisha computer muri class ni kimwe nuko ugenda kuri YouTube ubu nyine kuri YouTube se nicyo twatuja kugamirizaho tukavuga ngo abasore niki twadukora niki turi bwirengere tukavuga ngo ntago baduhaye ubumenyi yego ba data ntago babigezeho ntago bari bafite iyi technology yabitewe naho bari batuye imiturire ariko batugejeje ahangaha ni ibiki twatubibyazamo kurafata amayimbi yawe cyangwa wifi yawe kugenda kureba comedy y'amasaha 7 wayo useka buri munota ntacyo byabikungura akugira ngo wige impano runaka gucuranga kugira gute impano runaka uyikomeze ahantu hariho hose woyigira rero ntimuvuge ngo ishuri ryarabuze ntago ryabuze hanyuma wowe wabishoboye gute kubera ko abo munganya imyaka kuri none ni bake bari mu ishuri tushingiye hano muri Kenya turi ni bake ya pe jewe nagize amahigwe yuko mfite abamfasha
ku ruhande mfite ababyeyi ni nkako nobivuga simbihisha. Biragoye kuba twabona amafaranga yo kuja kwishura kuri aya mashuri, biragoye, ni amafaranga menshi. Ariko turi muri systeme yayo ivuga ngo, cyangwa ababyeyi baba batubwira ngo ishuri niryo gisubizo cya buri kintu. Hamwe yego nibyo, kandi ahandi ntabwo ari byo. Ntabwo ndinda kugenda ku ishuri ngo nicare ntegere umwarimu kandi ari cyo nshobora gukomeza jewe njenyine nkoresheje amafaranga makeya ashoboka. Ndavuga for example, niki cyo mbuza kugurisha protector, ndagitangiraho ingero. Niki cyo mbuza kuyigurisha nuko ntabishatse, nuko ntabifitemwo, mvuge ngo niki, nubushake ndafite kwigora cyane. Protector muri Alibaba, mumbabarire ko nishobora gukoresha amagambo amwe n'ayandi, hariho application yitwa Alibaba. Ushobora kugura protector ku mafaranga makeya ya $0.3, $0.2. 0.2 mu manyakenya mvuge ngo ukube n'ijana ni nka 20. Aga protector kamwe kukagura muri Alibaba ni nka 20. Kuzana intuze yose uragenda ubare ukuntu zose bishoboka. Ntabwo bisaba ubumenyi bwo kwinjira mu ishuri, ntabwo bisaba gutinyuka ugakora, uhaguruke ukore. Nta kintu dufite kwisigura ngo kubera ko tutari ku ishuri tutadukora ibi bintu, no. Hanyuma rero ubu rubyiruko rwabo rw'abahungu n'abakobwa hano muri Kenya cyane cyane kubera ko ariho turi, ariko kandi buriya bazavuga ngo kari hariya niko kari ino, byinshi ushobora gusanga tubihuje. Urubyiruko ruhugiye mu biki? Okay, nshobora gukoresha amagambo atariyo cyangwa nyayo, ariko turavuga ukuri. Tuvuga ukuri, tuvuge ibyo bahugiyemo, tumenye ni iyihe ntego bafite kugeraho. Ese ko turakora kugira ngo tugaruke mu gihugu cyacu, cyangwa ko turakorera twe twenyine kugira ngo twiteze imbere? Ntabwo nzi ahantu urubyiruko ruhagiye. Abahungu n'abakobwa bacu cyangwa twebwe basore duhugiye muri TikTok muri iki gihe. Yego bamwe ko ziratubyariramo amafaranga kandi ni byiza cyane, ariko ku bandi zigomba kuba ari amashuri. Zigomba kutubyariramo umusaruro wo kuvuga ngo dukoreshe iyi TikTok kuba twotangaza amakuru y'iwacu y'utuntu tugezeho. Ibyo byose tugomba gukoresha izi social media neza. Ariko se ninda twadukoresha izi social media mu kubyina utubyino tundi tudafite, umusore karagenda ahagarara akabanza kibyinisha utuntu kuri TikTok, dufite kugera hehe? Uwo musore ko turamujana niki, ni hehe yayagana? Ese uyu mukobwa wawe ureba n'uyu musore, reka tuvuge gutyo nanone, reka tubishire ku nzira. Uyu mukobwa wawe ureba uyu muhungu udafite vision yo kugera ku kintu gikuru. Umusore turi mu myaka yacu mitoya kandi yo gukora cyane. Rero tugomba kuyikoresha tukava muri systeme yo gukora ibintu nk'uko byakagombye kuba. Abakobwa nibo ubu nyine babasa nkaho bafashijwe n'amashuri cyane, reka tubivuge gutyo. Imishinga myinshi kirafasha abana b'abakobwa. Isi ni kuri kubitegura, niko si yayibikora. Isi niyo yayihugira. Ese wa mwana w'umuhungu wewe ninda babagwanira abakobwa kurashaka ngo ari nduza kukugwanirira? Kuraga ngo isi irahagaze cyangwa iragutegereje ngo wewe uyirukire ngo ikugwanirire? Ntago ariko bimeze. Umuhungu ugomba guhaguruka ukigwanirira wewe wenyine. Niko isi imeze, niko isi iteye. Umukobwa ko turabagwanirira, ko turabaheza chance twebwe twabuze. Abahungu ntabwo twazikoresheje neza, abakobwa ko barazikoresha neza. Thank you so much. Kandi ukiraho habe dushingiye no mu mishinga gusa iyi ngiyi ifasha impunzi, ureba hariho nka Zayishima Kenya n'ibindi, rimwe na rimwe usanga zita ku basingo mother, abakobwa babyariye mu mago, ibintu nk'ibyo byose. Sometimes ugasanga hari n'abatarabyaye bakeneye kwiga batari kwitabwaho, ariko sometimes ugasanga abafite uburyo bumwe cyangwa ubundi bagiye bagiramo, nimba nabyitana impanuka cyangwa se barakinye bigakunda, ugasanga nibo bari kwitabwaho. Babandi bakiri mu mashuri ntibabone n'ubwo bufasha. Hanyuma rero urubyiruko rwacu niko ubona rwari rukwiye gukora mbere yuko byenda mpana muganzi wanjye akaza kubaza. Okay,
iyi mishinga isi niko ubu nyine iteye. Reka tubivuge gutyo. Ubu nyine isi niko iteye, isi kiragendera igwanira abana b'abakobwa. Niho tugeze kandi tugomba kubyemera. Umwana w'umuhungu ntibibe excuse yo kuko utogera kucyo wewe ukeneye kugeraho. Iyi mishinga ibereyeho gufasha abana b'abakobwa kuko yego bagomba gufashwa. Yego ntabwo mbyanga, bagomba gufashwa kuko ni ibiremwa tuvuge gute by'imbaraga nkeya, reka mbivuge gutyo, sibyo? Tugomba kubagwanirira twebwe ku giti cyacu, n'iyi mishinga igomba kubagwanirira, nibyo bigomba kuba. Ariko ku mwana w'umuhungu ntibibe excuse yo kuvuga ngo ndatanga example yanjye. Naratsinze mu kizamini cyanjye cya KCSE, ndiyandikisha mu mishinga yazifata abana kuja kubigisha hanze. Bibaho abana b'abakobwa babafatira ku manota make, abana b'abahungu bakabafatira ku manota yo hejuru. Rero tugomba kumenya ko expectation y'abahungu iri hano. Tutagomba kuyimanura ngo dutange excuse ngo uri impunzi, ngo warasenyewe, ngo waragize gute. Ugomba kugwana kuvamo utitaye kuri excuse yari yo yose. Umwana w'umuhungu wewe wigwanire, niko nayo mvuga. Tibo umwana w'umuhungu wewe wigwanire. Reka gutanga excuse ngo ndi impunzi, reka gutanga excuse ngo ndi mu muryango ukenye cyane. Koresha ibintu ufite, niko isi yayitwigisha. Hari ikintu warukomojeho ushobora gusanga byenda hari n'abari kudukurikirana batabizi. Yego. Ku mpunzi byenda zifite amahirwe yo kuba zakwiga, abahungu n'abakobwa. Yego. Hari uburyo bashobora kubona ama scholarship bakajya kwiga hanze. Arahari menshi. Hariho USIU Mastercard. Irahari kandi kirafata impunzi. Kandi nubwo bumenyi burahari. Usibye ko ntabwo tuzi ko ese amatora yo gufata abo bana funzi kuja hariya ni ibisabwa ni ibihe, cyangwa yego n'ibisabwa twoba tubifite. Kubera ibyo nasabwe nari mbifite. Ni kimwe nuko wosaba visa ukayimwa. Ukayimwa cyangwa ukayiha. Ubu ufite ibyangombwa byose. Twebwe ntabwo twatumenya ngo Mastercard ni ibihe bintu yayikoresha kuvuga ngo idufate. Yo bayikoresha nabonye nari ndi mu nama yabo, baza bafata impunzi n'abafite ubumuga. Abanyarwanda ko turavuga ngo n'ababana n'ubumuga. Yego, n'ababana n'ubumuga. Byamera gutyo rero simenye ngo hari muri iriya office ni izihe strategy zaziba. Ntabwo ngomba ku expecting fairness. Ntabwo nivuga ngo nari mfite buri kintu cyose, ntibamfashe, bamaze kutamfata naje nama nicara ndategereza ngo kubera batamfashije ngo simfite kugera ku kintu cyari cyo cyose. Ahubwo ngo mba gukoresha izo mbaraga zo kubura iyo chance, gukoresha ahubwo gushaka ubundi bumenyi mu zindi, gushaka ubundi bumenyi bwo kugira ngo ngere ku cyo nshaka, bintere imbaraga kugira ngo bintere gusubira inyuma. Yes. Mugisha, wenda nsubiye inyuma hari nk'akantu nakunganira deni nkubaza. Etienne, hari n'abantu nkuko Mugisha yavuze we ngo afite umuntu umufasha, ariko rero tuzi n'abandi bantu bafite abantu babafasha, babasabye no kuja mu mashuri ariko baranga. Dufite icyo kibazo muri ubwoko bwacu yuko harimo abana binginze kugira ngo babashe kuja mu mashuri, aho kugira ngo bavyemere, ahubwo bagira gute bakanga, bakumva ko iyi si twajemo cyangwa se kino bino bihugu twajemo tutagomba kuboneramo ubumenyi. Ni Mugisha nkubaze, ni kubera iki? Niki wabwira abo bantu bafite ayo mahirwe? Kuko si bose bayabona, ariko abayabonye bakayica nabi, bakavuga ngo yaye ngo aya mafaranga ahubwo ngo yampakashiramo ibishoro. Ese uwo muntu wanze ishuri ibishoro byo bishobora? Okay, uwo muntu nje kuri njewe ndamusapotinga. I'm sorry to say, njewe no musapotinga kuba yoshiramo ibishoro aho kugira ngo agende muri iyi systeme ya guverinoma cyangwa iyo twebwe tumenyereye. Ni systeme yihe? Nawe nkubaza, reka mvuge gutyo. Njewe Mugisha kindiga marketing niko nambivuga. Ninsohoza kindishura ibihumbi bigera muri 80-90 bivuge kuri semester twara amezi 3. Niga imyaka 4 cyangwa niga imyaka 2, biraterwa n'icyo nanigira. Nimara bampeze runo rupapuro, ntago nandugwanya, nigwiza pe kandi rishobora kunkiza. Yego,
bampeze runo rupapuro nimara ngende nkomange kuri ofisi either bampakanire cyangwa banyemerere hariho iyo option, izo option ni zibiri gusa either baranyangira cyangwa banyemerere nibanyemerera barayagishura amafaranga ngahe. Ese turebye muri iki gihe tugezemo cyane cyane mu gihugu turimo cya Kenya abantu babona amafaranga ibihumbi 50 kuzamuka ni bangahe kwijana? Fata pourcentage 3% muri Kenya, rekana n'impunzi muri Kenya aba aninga tuvuge 50,000 and above, ibihumbi 50 by'amashiringi kuzamuka ni gatatu kwijana. Abantu pourcentage ni gatatu kwijana. None impamvu ganambi vuga gutyo, nimbo ni ibihumbi 50 nzaza nishure inzu yanje, sivyo? Nishure ibihumbi 20 nishure ibiryo abana baje ku ishuri. Iyi systeme twadukoreramwo, sivyo? Kiranyigisha ngo se nige bampeza akazi imbeho nishuro umusoro nuko ubuzima bwanje burarangiye, niho hantu biri. Abangaba rero babangaga rero kuja ku ishuri. Ese ko baranga bamara bakigiki? Ntabwo uri bugende gusaba umusoro ngo ubifate ngo ubishire mu bishoro fulani ufite gukora utabifitiyemo ubumenyi tosha. Ubu nyine isigeze muri digital. Ninde utawiga ibijanye n'ibyo bintu wewe waba ushaka kwishoramwo gushiramwo ayo mafaranga, ngugire ubumenyi buhagije kugira ngo uzaremwe amafaranga menshi. Twavuga ngo $1 igihumbi, twavuga ngo $1 zingahe baguhaye ku mwaka ngo ubishiremo muri business yawe wewe ukeneye, sibyo? Ariko se ufite ubuhe bumenyi muri iyo business yo kukuzuriza profit itakujanye muri loss mu gihe gitoya? Rero ugomba kwiga ibyo bintu no matter what, ugomba kubyiga. Nkuko bivuze neza rero aho ngaha niho rero ruzingiye. That's why abo bantu ahubwo wagakuriye kuvuga ngo nimba basi ndashaka no kwiga ariko basi mfata amahugurwa. Yego, ikintu runaka, sibyo? Amahugurwa nimba ari kubera ko ntiwombwira ngo nguha amafaranga ndakubwiye ngo uje mu ishuri uranze ngo mpaye amafaranga nje gucuruza. Wigeze wiga hehe ibijanye na nkuko bihabivuga? Rero aho ngaho niyo mpamvu nkubwira ngo bagakwiriye ahubwo iyo uvuga ngo abanza sabe sawa ndabyemeye reka nkore formation runaka y'ibijanye n'ikintu ushaka, then ayo mafaranga uyampe wari kunyishura iyo myaka yose ngire gute nyashore muri ibyo bintu. Ibyo byo ndabyumva. Ni gute ndibuguheza ico kintu, sivyo? Ndibuguheza aya mafaranga utampaye plan yawe y'ukuntu ibi bintu ugomba kubigeraho. Uyu muntu wawe guheza amafaranga ugomba gumuheza plan. Wewe ni gute bayutanga amafaranga kandi umuntu ataguhaye plan kandi cyane ku bantu bo hanze. Abantu bo hanze ko turatekereza ko mwebwe mufite ubumenyi bwinshi kuturusha. Reka mbivuge gutyo. Ari mwebwe mwamuna du finance. Yego. Ariko se nakubwira ngo nshaka gushira aya mafaranga mu byashara runaka taguhaye plan y'ukuntu iyi procedure yanje mfite kwigeraho. Mvuge ngo nyuma y'amezi 3 ibi bintu ngomba gutangira, ngomba kuba nabyaye uyu musaruro umeze gutya kubera mfite ubu bumenyi. Niko nambivuga, kubera mfite ubu bumenyi bwo muri ibi byashara. Taraguheza plan ya A to B to C to D. Nta mpamvu yo guheza uyu muntu ayo mafaranga. Mugisha, uremera yuko tuzosubira iwacu? Twebwe hoya nico gitekerezo cyanje jewe ku giti cyanje wowe ntabwo dufite gusubira iwacu, abana bacu bazasubirayo yego, ariko ni twebwe tugomba kugira ngo ndi hano muri nuzi ko turi hano muri Kenya muri processes. Yego, wenda shobora no kubanje ntoje hanze nkaguma muri kino gihugu kandi nkomeje kwiringira processes, kandi wenda nimba ntazoja hanze ariko ntazosubira iwacu, uravuze ko abana bacu bazosubirayo. Of course. None umwana wanje nkuko nyine bihari nageria imyaka 18 bikaba ngombwa yuko wenda iwe aja ruguru basubirayo. Nkaba iyo ikico gihe niyeneze iyo myaka 18 cyanke narangiza form 4 arekeraho ntakomeze. Nukuvuga ngo ni ubuhe bumenyi azaba agiye gutwara iriye
kubera iki ahubwo utogira abafite ayo mahirwe turi mu buhunzi hano hari amahirwe y'uko ushobora kuhakorera bizinesi bigafata ariko amenshi ni uko wahakorera amabizinesi ntifate nk'uko bikwiriye ubumenyi byaba byiza yuko twohaha ubumenyi cyane kubera ko duteganya yuko tuzasubira iwacu ko turabuhahira kuri bande nicyo ni rya shuri ni rya shuri nshaka kuvuga ese ni rya shuri irihe ry'abazungu ni iri shuri risanzwe ishuri si ry'abazungu iri shuri ry'ibi bitabo iri wagiyeho bahaba kwishurira okay iri shuri ndaryemeye none se reka nkubaze kubera ko utanze ndaryemeye kubera ko utanze kurijaho uje muri business cyangwa uje mu bindi okay nuko ni systeme yashizweho reka mbivuge gutyo ni systeme yashizweho kubera nimvuga ngo ibyashara naniga ubu nyine muri university n'ibyashara nigiye muri secondaire ntaho bitandukaniye abe na hato ko barashaka ni procedure nyinshi yo gushaka ngo dufate ibi bipapuro nicyo kintu gihari okay Mugisha abantu bashobora kunyumva nabi bavuge ngo nanga ishuri oya Mugisha ntabwo ndyanze tugenda dusa nk'aba tugenda tugana no ku musozo n'ubundi ibintu by'amashuri ubushize hari ahantu nagiye numva nk'agahinda abana b'abasudani bageraga 30 nimba n'abangahe harimo umwana w'umukobwa umwe w'umunyamurenge n'undi umwe w'umubembe w'ibaraka mubaza baje Canada noneho nkibaza nkamwe muri mu ishuri n'abasore batoya bagifite nk'ayo mahirwe kandi muzi neza ko nayo ma scholarship ari kuboneka bishoboka iyo muganiriye n'uru rubyiruko ruri kudropinga out from school iyo ibiganiro muganira biba bimeze ko baraduheza se iyo shatse kugira ngo tuganire ntabwo njyewe mfite ntabwo nawe mbabuza kugira ngo tuganire kandi ntabwo ndi kure ndavuga nk'abo muganira kuko byanze bikunze nubwo tuganira na bose ariko hari bake mwegeranye hari inshuti zawe ubona ziri kuva mu ishuri kandi zifite ayo mahirwe hari benshi tubona birirwa kuwa mbere kugeza kuwa mbere mu bisirimba mu bitaramo badafite n'uwo mwanya byenda wo kuja no gupagasa byose turabibona iyo muganire nabo ngurabura umwanya wo gupagasa numara ubona umwanya wo kuja gusirimba gute ndavuga nk'abo muganira rero iyo ubabonye nkawe uri mu ishuri nk'abagenzi bawe babwira iki okay jewe yo mbonye ko nk'umwana w'umuhungu ntacyo yayakora nje ndakugaya reka mbivuge gutyo nje ndakugaya ninda ntacyo wayukora kugira ngo ubetaringe ubuzima bwawe bugeze ahantu hakwiriye ahantu wewe wenyine wifuza ni iki kindi ugamije wewe itandukaniro ryawe mvuge ngo n'umwana nirihe uba ufite imyaka 20 ningahe udafite icyo wayugamiza gusarura cyangwa utazana umusaruro muri societe mvuge ngo ni kumariye jewe ku giti cyanje tugirane ibi biganiro n'aba basore reka mbivuge gutyo naje tugana ku musozo nkuko babivuze ari nacyo naye nshaka cyane nk'abana b'abasore cyane cyane b'abahungu nubwo bigoye kubonana muri iyi minsi kandi no kwizerana kwashize nituboneke 10 bafite intego imwe dufashanye kubyara business jewe ndi umuntu ukunda finance cyane kubera ndabizi ko ari iyoboye isi tubyare business tubyoroshe tutarinze tuvuga ngo ko turavuna abari hanze ko turavuna ababyeyi turi kumwe ninza nkabana n'undi musore n'abandi basore bangahe mu nzu tugakora business plan muri make ushaka kuvuga ngo abantu bakorera mu matsinda yego bishire hamwe nta muntu wigeze gutera imbere wenyine ntabwo bibaho ugomba kuba ufite mbese ugomba kuba ufite abandi bantu mwamugwana nabo ni intambara twese turimo ugomba kuba ufite abantu bagufasha amaboko rero niyo mpamvu baba bavuga ngo bamwe ngo baba bari mu buyobyabwenge abandi bari ku mashuri bamwe ni groupe mbi abandi ni izi groupe zose zirahari ariko se niki wayo consuminga wewe wenyine niki wewe nibiki bigukikije niba abahungu baba bavuga ibintu bitagufitiye umumaro cyangwa niba abahungu baba bavuga ibintu bigufitiye umumaro bifite kuguteza imbere umva no Mugisha yego ndiyo kuravuga ibintu byiza bijyanye no kwiteza imbere ariko cyane cyane ndumva benshi badukurikirana cyane cyane abari hano muri Kenya
n'abandi bari mu mataransite ibitekerezo bya benshi ni abagenzi n'ibyo bakora babikora kugira ngo iyo nzu yishuke uko kwezi gushira uwo mwaka ushire kubera ko muri we nta gahunda afite yo kwiteza imbere. Why? Kubera ko tudafite guteza imbere. Ibyo bitekerezo ni ibyiki dufite. Kubera ko dufite ubwo kwemera kugira ngo system ikomeze itwicare kubera iki? None nibyo nashaka kugira ngo uze gusubiza. Yego. Kuba rero abantu basa nkaho ari abagenzi. Yego. Abasore mu ngana na benshi impamvu bava mu mashuri urabizi ko ngende umutoza mbana n'urubyiruko hafi. Yego. Benshi twagiye tuganira. Bagiye bambwira turiga amashuri agire gute. Yego. N'abayize barimo kugera hanze ntacyo ugasanga urangije kaminuza wagera za Amerika ngo ugakora akazi kimwe na mama wawe n'abashiki bawe n'abakuru bawe ugenda batagize amahirwe yo kwiga nk'amashuri wize. So beta nacuruza protector nkabona icyo nambara nkabona icyo ndya n'iyo nzu nkayishura kubera ko systeme turimo y'ubuhunzi naho turi kujya amashuri ntacyo azatumarira. Of course. Nawe ni kubyemera? Niko mbyemera cyane. Ninda namvuga ngo ndakora kugira ngo mbone urupapuro rumzaza kuja gushaka akazi ngende mfukamire umugabo mugenzi wanje reka mbivuge gutyo ngo nampeza akazi mupfukamire nuko mupfukamira kuba ngo kindagenda nagiye kumushakira urupapuro ngo ngende mupfukamire ngo ampeza akazi mfite ubumenyi narize narabyishuriye. Okay, sorry koresha kiburi, I'm sorry. Ngena amahoro. Ndavuga ati narize imyaka yanjine business marketing nimara nkuzanye urupapuro kubera kandi turi bugende muri interview ngo niki urupapuro ntacyo bimaze ninda ari nta idea wakuyemwo ngo wewe wenyine ukugirira akamaro wewe cyangwe twese muri rusange ikubyarire business ntuwige ngo ubone uru rupapuro ngo ushaka akazi ntago ariko bigomba kugenda ni wige ugire ubumenyi uve muri systeme ukora ibyawe nta okay kandi ko turavuga ngo turabagenzi aricyo kintu basubiyeho cyane ngo turabagenzi batanaji wabo basubiri wabo nta nyine nta musore nawe mbona wakora ikintu cyari cyo cyose kijanye no gusubira iwabo barahari bande barahari si ngombwa kuvuga amazina jewe ndashaka ayo mazina nshaka ni bande dushingiye kuva sinzi nimba ukurikirana ibibera iwacu. Yego ndabibona ujye ukurikirana ibibera umurenge. Yego ni iki kiri kubavugwa kuri none? Okay muri rusange sibyo mu kugaruka iwacu ni zira ntambara ni biki tugomba kugeraho jewe ntambara ntaga ubu nyine jewe naye nyivugaho cyane kubera ntabwo naye mbona ko nyifitiye profit ntabwo nyifitiye akamaro ubu nyine ariko ndabizi ko nyuma y'imyaka ingahe nzaba nyifitiye akamaro karenze n'ibitekerezo byanje mfite kubera ndabizi ko iyi ntambara ihari ntago ari intambara y'amoko nk'uko tubivuga ni abazungu bashatse kutuyobya baba batugwanyisha kugira ngo bagere ku ntego zabo bonyine twebwe tutatumenya ngo ni izihe kandi ko turabyemera twatuzana amacakubiri y'abapfurero n'abashi n'ababembe n'abanyamurenge n'abaki ni ukubera ari bamwe baba advisinga aba bantu ngo turi babi abandi bakadvisinga abandi ngo ni babi tukazana gukubitwa ariko cyangwa kugwana ariko inyuma baba bagaininga. Tugomba gukuraho ubwo bujiji mu mitwe yacu yo kubona ko amasaso ari yo gisubizo. Ningira amafaranga ndabizi ko azaba igisubizo cya Kongo. Niyo mpamvu turi mu buretwa ni nkako no bivuga kugira ngo tugire ubumenyi. Ukiraho turi hano muri Kenya. Hari icyo bita Mau. Aho na abasore nkawe nkanjye bishize hamwe baravuga no ubu buretwa bwabo bazungu uvuze tubwange bakora icyo bita muzungu arudi Ulaya mweusi apate uhuru. Yes. Barahaguruka bararwana abapfuye ni benshi mu maraso yabo igihugu cyarabonetse. Mu Rwanda muri 1994 habaye genocide mu gihe bari bateganya kwica ubwoko bw'abatutsi bakabumaraho abasigaye bakangara bakajya mu mahanga. Bakeya bari muri Uganda bari organiza ubu nyine bayoboye igihugu mu gihe hariho abari nyuma y'intambara ziri iwacu. Umusore w'umunyamurenge yarakwiye kujya gusama ibimuteza imbere mu mahanga cyangwa prioritaire nuko tugomba kubanza kugira iwacu kubera ko buri gakondo bavuga ko ariho umugisha wa buri muntu wese uba nubwo twokora mu mahanga tukagira gute utari iwabo ntabari iwabo. Rero kubijyanye
no kugira gakondo. Noneho abagiye guhaha ubwo bumenyi turi guhaha hano turi kumwe n'abanyakenya mufite ubumenyi bumwe muri kwiga bimwe ariko bufitiye umumaro wabo igihugu cyabo. Abari za Amerika, za Australia, za Canada, hari abana bari kurangiza, hari abadogiteri, hari abaprofeseri, ariko si ubwo bumenyi bwabo ntibuzigera batera imbere ku rwego abo bigana n'abo babana bari gutera imbere kubera ko ntibari iwabo. Rero urubyiruko ruto, abana bato nkamwe, natwe n'abandi bari kudukurikirana, mu bumenyi dufite mu guhaha no guhiga no gushaka iby'agaciro, nka kurya muri Misiri abana b'Isiraheli bagiye gusubira iwabo, Imana yarababwiye ngo nimugende mutire iby'agaciro, muje mu banyagiputa mubatire ibintu byose by'agaciro mu bitaha. Nibyo by'agaciro bashaka kuvuga, ni ngibyo uri kuvuga, n'ubu bumenyi turabifite ibi by'agaciro. Nturuzi ibyo uri kwiga, nibyo by'agaciro. Usubiye iwacu wahagirira umumaro cyane. So rero ku bijyanye n'inyungu y'igihugu na gakondo, kandi tuzi ko ejo heza h'umurenge n'urubyiruko, ubona ariko icyari gikwiriye kuri none. Kuri none kinabona ko wari uvuze ngo muri Egiputa, yego nkunda gusoma Bibiliya cyane, bavuze ngo dufate iby'agaciro. Yego, iby'agaciro twaje gufata ni ibihe? Ni ubumenyi nk'uko ubivuze. Ibindi by'agaciro ni ibiki twaje gufata? Ni ukumenya ngo ese niki kiyoboye, niki gishobora guhindura biriya bitekerezo by'aba bantu vuba kandi mu buryo butangiriza cyane. Yego, bumwe biba bisaba ko tugwana, kandi nibyo, kandi dufite igihugu gifite kuzagwanirwa kugeza abantu bumvishije akamaro kacyo, sibyo? Ndakoresha njewe amafaranga, reka tuvuge gutyo, Kisekedi ari hariya se kugira ngo ahindure iki? Ariko ningira amafaranga nk'ayiwe nzamenya kugwana nawe, reka mbivuge gutyo. Ningira amafaranga nk'ayiwe nzamenya kugwana nkawe, nzamenya nose ubu nyine ndavuga mpindura iki, ni nkacyo novuga. Ibi by'agaciro twaje gushaka ni amafaranga, ariko ko turashaka amafaranga atariyo, reka mbivuge gutyo, ko turashaka amafaranga yo kwishyura rent, ko turashaka amafaranga yo kujyana abana ku ishuri, ntabwo twatureba bigger picture. Ntabwo twatuvuga ngo dushaka amafaranga menshi ashoboka, menshi, natwe twinjiza abapolitike binjire hariya, ninda ari intambara igwanwa, sawa, twigwaneho babikore. Izo ni ibintu bigomba kugeraho, ariko tumenye ko iyi ntambara yose ari politike, kandi politike tugomba kwinjiramo n'amafaranga. Ese aya mafaranga iyo turayafite, niyo twaje gushaka. Abasore rero tuve mu bintu turimo z'utuntu duhugiyemo tw'ubupfu, dufate ingingo nyayo. Ni nkako no bivuga, dufate ingingo nyayo, tubijemwo, tugwanira igihugu the right way. Mugisha, yego, reka dusoze kino kiganiro kubera ko wenda n'umwanya n'amasaha yagiye, urabona ko ikirere kiri kugenda gihinduka, ariko kandi tugusaba kugira ngo n'ikindi gihe uzaze kugira ngo ubashe kugira icyo uganiza cyangwa icyo ugeza ku rubyiruko. Niki wabwira urubyiruko rw'Abanyamurenge? Duhure tuvugane, nugura mukavugana, duhure tuvugane, dutanga ibitekerezo cyanje gihure n'icyawe. Aribyo nayo ntekerezaho byinshi mfite kuzana urubyiruko tugahura, tukaganira ibintu by'ingenzi, tukava mu bintu duhugiyemo. Duhure tuvugane, dukore bizinesi. Twabuze ubumwe bw'abasore bacu, twarabubuze, ubu nyine turatatanye, turi mu turere dutandukanye, ntabwo dufite ibitekerezo bimwe. Mugisha, urakoze cyane kandi wagize neza kuza kuri ubu butumire kugira ngo tubashe kuganira byinshi ufite, ubumenyi bwinshi ufite bwo kugira ngo ubashe kubugeza kuri bagenzi bawe, n'iby'agaciro kandi n'iby'umumaro mwinshi. Rero Etienne, reka turangize kino kiganiro. Umutumirwa wacu yabashe kugeza ku bantu benshi b'abasore, abagezaho ibifite umumaro, ashaka ko twiteza imbere. Rero n'ubutareka tuzamutumire. Uvuze umusore, byenda ntitwanakimubajije, hari abadukurikirana byenda bashobora kubona afite sinzi nimba urupeta ahantu yarushize kurabona gute. Hari abadukurikirana byenda bashobora no kubyibaza, bwana Mugisha waba wubatse ama?
ntabwo ndubaka ntabwo wubatse ntabwo turubaka ntabwo wubatse urabiteganya se uracyari muto turagera mu kigero ntabwo ndi muto nabyo biri mu bitekerezo ureze mugani wa babandi kuzabigeraho si ubu nyine ariko kandi dufite kureba hariya mu masoso sinzi ikintu ndi kubona tuhabona wewe nuko ari kamera yahishe batoya imyaka 10 hari akantu ndi kubona hariya mu masoso twashaje tukiri bato ni ukubera kumenya byinshi nawe bikusazisha vuba rero nshuti za Jonathan TV Show na Mind TV Show Mind rero tukaba dushoje ikiganiro cyacu dushimira umutumirwa ndetse n'abadukurikirana tubabwira ngo mukande subscribe n'abandi muzajye mukurikirana ikiganiro mukirangize nibyo byiza kuko ikiri mfite ubumenyi nk'iki aba ari byiza kugira ngo abantu benshi cyane cyane urubyiruko rubashe gukurikirana nk'ibi biganiro bifite umumaro mwinshi rero reka rero dusoze tubwira umutumirwa ngo urakoze ikiganiro kindi nakagaruka tuzongera dusubire n'umutumirwa murakoze imana ibagirire neza murakoze cyane